Барыңыздар, урматтуу меймандар, сүйүктүү көрөрмандар, жалпы коноктор. Бүгүн чындап кубанычтуу тарыхый бир иш-чарада сиздер менен жүз көрүшүп атабыз. Өзүңүздөргө маалым, балдардын неврологиялык көйгөйлөрү акыркы учурда көбөйгөндөн көбөйүп келет. Бул болсо албетте замандын суроо талабы жана ата энелердин талабы менен бүгүн биз сиздер менен Риа Центр Бишкектин ачылыш аземинде жолугушуп атабыз. Дал ушул аземге барыңыздар, кош келиңиздер демекчибиз. Аны эмесе, урматтуу меймандар, сүйүктүү биздин конокторубуз, келиңиздер дал ушул Риа Центрдин ачылышына себепкер болуп, жана ошондой эле кыргыз медицинасына салымын кошуп, бүгүн баарыбызды чогултуп аткан инсанга сөз кезегин узаталы жана албетте шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алалы. Риа Центр Бишкек борборунун директору Айбек Аланов мырзага сөз кезеги берилет. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, коллегалар, достор жана коноктор. Риа Центр Бишкек балдар неврологиялык клиникасынын ачылыш аземине кош келипсиздер. Здравствуйте, друзья, коллеги, гости из России, уважаемый Евгений Юрьевич, уважаемые представители органов самоуправления, уважаемый детский невролог Бишкека Нурмухамед Джамалович и уважаемые гости. Агырет катура кол чап койсо жарашат. Чоң рахмат. Рашыл Будейс, өзү белгилеп өткөндөй Айбек мырза көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, эң эффективдүү жолдорду издеп келген. Анан албетте мына бул жерде Самарадан табылып атат. Дорогие друзья, Риа Центр в Самаре работает уже с 1994 года, более 20 лет. Специалистами Самарского терапевтического комплекса Риа Центр разработан уникальный метод лечения детской неврологической патологии, микротоковая рефлексотерапия, про которую сейчас расскажет сам соавтор этих методик, совладелец федеральных клиник Риа Центр, господин Уханов Евгений Юрьевич. Под ваши бурные овации. Добрый день, меня зовут Уханов Евгений, я являюсь совладельцем группы компании Риа Центр и соавтором методик, использованных в нем. Перед вами должен был выступать основной основатель группы компании Риа Центр Гаврилов Алексей Петрович, но, к сожалению, за пару часов до вылета у него поднялась температура, сейчас он лечится дома, слава богу, не в больнице, пожелаем ему выздоровления. Я сразу скажу, я не медик. Я занимаюсь разработкой, совершенствованием аппаратной части, программного обеспечения, патентами, товарными знаками и прочей интеллектуальной собственностью. В своей короткой речи я попытаюсь резюмировать, какими проблемами мы занимаемся в группе компании Риа Центр, как мы помогаем нашим пациентам и почему считаем наши возможности уникальными. Как сказал уже ведущий, наш Риа Центр работает с 1994 года в Самаре. В ближайшем будущем мы будем отмечать уже 30-летний юбилей. На данный момент работает более 35 центров в России, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Турции. С середины марта заработает центр в Эмирате Дубай, в мае в Италии. Наши центры занимаются реабилитацией и абилитацией детей, страдающих задержкой психоречевого развития на фоне различных неврологических заболеваний. Органическое поражение головного мозга, последствия перинатального поражения ЦНС, аутизм, алалия, гидроцефалия, ДЦП, нейросенсорная тугоухость и тому подобное. В прошлом году в наших центрах проведено более 15 тысяч курсов лечения. Надо сказать, что курс лечения занимает у нас 21 день. Профессору, доктору медицинских наук Бабаджанову Нурмухамеду Джамаловичу. Раз. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, друзья. Сегодня очень такой знаменательный день. Еще открывается еще один так называемый Риа Центр, реабилитация. Для очень многих нуждающихся детей. С каждым годом количество этих детей растет. Допустим, уже если в 2010 году было их 19 тысяч, там только официально зарегистрированных детей с ограниченным, то уже на 1 января 2020 уже 34 тысяч. То есть ежегодно больше 1000 детей прибавляется, детей с ограниченными возможностями здоровья. Микротоковая рефлексотерапия для меня это новое. Спасибо, Евгений Юрьевич. Добро пожаловать на нашу землю, что вы принесли еще одну новую методику. Дай Бог, чтобы это помогало. Потому что сегодня очень большая проблема детей с задержкой речевого развития,
аутистические расстройства, задержка психического развития. То есть и самое главное это ранняя диагностика и раннее начало лечения. То есть вы сказали до 7 лет, но по моей практике мы должны до 3 лет уже. Вот, аутизм должен быть уже в 24 месяца, диагноз должен быть поставлен на аутистическое расстройство и начато лечение. Если мы это пропускаем, этот возраст, потом добиться каких-то результатов бывает очень сложно. То есть ранний возраст нужно, да? Поэтому акцент делать на первые 3 года. Но желательно, поэтому сегодня мы хотим внедрить программу раннего вмешательства, то есть выявлять детей с отклонениями в развитии до года, уже до года начать, и уже для них составить индивидуальную программу реабилитации. И сейчас я поздравляю Айбек, вашу команду, всех коллег моих, вам успехов, Акжол. Самое главное, я хочу чего сказать, что не ставьте в первую очередь в бизнес. Дай Бог, чтобы это лечение было доступно нашим деткам. Подходить дифференцированно ко всем. Кто-то может потянуть это, кто-то не может. То есть в каждом индивидуальном случае нужно подходить индивидуально. В первую очередь по диагнозу, поэтому не надо брать все подряд, но надо в каждом случае подходить индивидуально. Айбек, дорогие коллеги, понятно, да? И смотреть, сможем ли мы помочь в данное время или нет. Даже если из 10 один ребенок выйдет отсюда счастливым, начнет говорить все хорошо, это тоже успех. Понимаете? У нас говорят, доказательная медицина, там должно быть всем помогать или не помогать. Есть за рубежом такая хорошая фраза case study. Case study это один случай. Даже если вы один случай сделали, добились успеха, это тоже успех. Понимаете? Дай Бог, чтобы поменьше было клиентов, побольше положительных результатов. Вам успехов, Акжол. Всегда мы готовы помочь. Благодарим. Спасибо огромное, Нурмухамед Жамалович. Раш Акудреевич, чон рахмат издайтабыз. Жана ошондой эле жыйынтыктоочу сөздү анда дал ушул Риа-центр, Бишкек Риа-центр Ош борборлорунун башкы дарыгерине, глав врачына, нейролайф клиникасынын директору Сыдыкова Айнура Шамшиевнага беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин Риа-центр клиникасынын ачылыш аземине кош келипсиздер, урматтуу туугандар, коллегалар. Мен сиңдим Чынара Жаманазаровна жана Россиядан келген конокубуз, уважаемый гость Евгений Юрьевич, добро пожаловать. Биздин клиника Ош жана Бишкек шаарында ноябрдан бери иштеп жатабыз. Бул балдардын бул патологиясы аутизм, аутистский спектр менен жана сүйлөөнүн кечеңдеши, психикалык жактан балдардын кечеңдөөсү, оорусу абдан күндөн күнгө өсүп жатканына байланыштуу оорулар чындыгында эле балдар оорусу абдан көп экен. Мына Риа-центр Бишкекте буга чейин 3 айдын ичинде 100дөн ашык баланы дарылап жатышат. Бул көпкө курс алгандыгы үчүн азыр 1-чи курска келип, алар эффект алган үчүн уже 2-чи курска келип дарыланып жатышат. А бизде Ош шаарында болсо, бизде деле 120дан ашык бала дарыланып жатат азыр. Апрель айына да жазылган балдар бар. Бул демек бизде зарылчылык Кыргызстанда бар экен. Биздин ата-энелер абдан сүйүнүп жатышат. Себеби дегенде Самара шаарына, Россиянын башка шаарларына барып, Алматыга, Ташкентке барып, ушул микроток терапиясын алып дарыланып жатышкан. Азыр болсо өзүбүздө ачылып калды деп абдан сүйүнүп лечение дарыланууга жазылып лечение алып жатышат. Эми сиздер келгениңиздерге чоң рахмат. Мен ушул Риа-центр Самарадагы основательдерге вам низкий поклон, огромное спасибо за помощь, за подготовку кадров, за открытие в Риа-центре это в Кыргызстане. Вам желаю, это Алексей Петрович, Татьяна Алексеевна, и вам, Евгений Юрьевич, вам крепкого здоровья, дальнейшее процветание, успехов в всех ваших начинаниях. Сиздерге дагы чоң рахмат, бүгүнкү ачылыш аземине келгениңиздерге. Бардыңыздарга чың ден соолук, uzun өмүр, балдарыңыздар, небереңиздер оорубасын.
баардыгыңыздар тең ден соолуктуу болуңуздар. Кыргызстаныбызда эч качан эч ким оорубасын. Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат Рашыл Кудревис, Айнура Шамшиевнага. Ну а теперь мы переходим к церемонии разрезания красной ленты. Айбек, мына бүгін борборуңардын расмий ачылышы, куттуктайбыз. Ишиңерде ийгиликтер боло берсин. Мындай суроо да. Эмне үчүн именно сөзсүз баягы аутизмди тандап алдың? Эми биз бул тармакта жаңы эмеспиз. 2013-төн баштап иштеп атабыз. Башында биз чоңдор менен иштечүбүз. Biz Ош шаарында неврологиялык ооруканабыз да бар, Нейролайф деген. Bir 3 жыл болду. Bir детский отделение ачканыбызга. Детский отделение ачканыбыздан кийин бизге өтө көп балдар келе баштады. Аутизм балдар, ДЦП балдар, ЦПР, ЗРР. Тура, аларга диагноз коюлат, но лечениясы толук кандуу эмес. Да? Анан кийин толук кандуу эмес лечение алган үчүн биз ошо кантип лечение кылабыз, кандай дүйнө жүзүндө кандай методдор бар экен, кандай методдорду колдонушат экен деп ошолорго биз bir жаңы метод, жаңы bir реабилитациялоо ыкмасын издеп жүрдүк. Аябай көп өлкөлөрдү кыдырдык. Украинага бардык, Россияга бардык, Турцияга бардык, Дубайга, Индияга, Кытайга, эми жалпы эле bir дүйнө жүзүн кыдырдык. Ойлонуп, Россия өлкөсүнүн Самара шаарында бизге 3 жыл мурун bir пациент келип калды эле Ош шаарына. Ал келип ушул ыкма менен биз жакшы болуп калдык. Аябай сонун ыкма экен. Ошол ыкманы көргүлөчү, бир изилдеп көргүлөчү деп айтышты бизге. Анан кийин ошол ыкманы биз баштадык изилдеп баштап Россияга барып, Самара шаарына барып келдик. 2021 жыл апрель айында. Барып изилдеп, көрүп, аларда базасы өтө чоң. 3-4 гектар жерде эле 250 адам жаш бала жаткан бир чоң пансионаты бар. Ал жакта микротоп эле эмес,
жалпы эле башка дагы адистер бар. Бул логопед, дефектолог, ЛФК институттар. Эмнеси жакты бизде? Жалпылап комплекстүү реабилитациялап кылганыбызга жакты да. Микроток и башка кошо адистер менен. Бул как мультидисциплинарный подход деген бир маани да. Биз ошол эле нерсени биз Түркиядан көргөнбүз, Австрияга барып көргөнбүз, Украина ар жака барып көргөн. Ошол нерсени биздин медицина жакын, өзүбүзгө жакын, ошо Россия шаарында, Россия өлкөсүндө Самара шаарында колдонушат экен. Ошентип көп адамдар келип кайрылып бизге, көп пациенттер келип кайрылып, азыр эле бизден айтып кетти, ачылышында бизден Бишкек шаарынын главный неврологу детский Нурмухамед Жамалович жылына 1000 адам дагы дополнительно кошулат экен депчи. 1000 бала ойлосоңуздар, өтө чоң көйгөй. Ошон үчүн биз эмнеси биринчи болчу. Ата-энелер барып Самарага лечение алып келип, положительный отзыв алып келгендиктен ошол ыкманы алып келдик. Бишкек жана Ош шаарына. Бул медицинада, өзгөчө педиатрияда бул татаал тармакта. Бул баягы буга чейин бизде сейрек кездешкендиктен бунун дарылоо ыкмасы дагы бизде өтө аз болчу. Анан бунун натыйжасы кандай болот? Мындай, сенде коркунуч болгон жокпу? Муну алып барып келип ачсак, балким эффектиси жакшы болбой калса, эмне кылабыз кайра деп. Туура айтасыз. Башында коркунучтар болот. Любой эле тармактачы. Любой жаңы нерседе ал адамда болот. Риск деп коет. Риск болот. Но прогнозируемый риск болса и баягы мындай анализденген риск болса, алдын ала. Айттым биз 3 жыл анализдендик. 3 жыл изилдендик. Кыргызстанда кандай центрлер бар, Кыргызстанга келип ошондой нерсени алып келсек, анткени буга өтө көп энергия кеткен да, чындап эле. Өтө көп финанс да кетти. Күч да кетти, мен айтам, денсаулык деле кетти. Анан кийин бул коркунуч болду башында. Бирок барып мен коркунучубуз качан бизде жок болду. Биз реабилитация Самарага баргандан кийин, ал жактагы базаны көргөндөн кийин, ал жактагы адамдар кандай балдарга, ушуналарга жардам берип атканын көргөндөн кийин, өзүнчө бир коркунуч кетип, коркунучтан кийин анын үстүнөн желание, жардам берүү желаниясы багандай күчөдү да. Анан кийин Кудай буйрса, анан кийин дагы бир болду. Бизди колдогон аябай жакшы Кудай ачурунда бизде колдогон инсандар да өтө көп болду. Биз өзүбүздүн коллегаларыбыз, ошо врачтар, дарыгерлер, логопед, дефектологдор, алар да аябай колдоду. Бир команда болуп иштейли депчи. Ошолордун колдоосу менен ошентип биз ачып алдык. Анан да мындай өзүңө байланыштуу суроо да, сен өзүң экономист, бизнес тармагында жүрөсүң да, анан бирок сенин ошо ишиңде биз билебиз башынан ошо эмнегедир саламаттык сактоо медицина тармагында да. Мындан ары дагы ошо медицина тармагында эле кете бересиңби же бир башка да иштерди кылайын деп атасыңбы? Өзү биздин үй бүлөдө врачтар. Апам врач, туугандарым врач. Азыр мен дагы бирок өзүм азыр өтө учурда окуп атам. Могу жыл последний курс менеджмент в здравоохранении деген факультетте. Ошкуда, Кудай буйрса, май айында бүтөбүз. Дипломированный, уже именно организатор здравоохранения болуп адис болуп чыгабыз. Туура айтасыз, мен бул тармакта 8 жылдан бери жүрөбүз. Башка бир тармакка чындап айткандачы эмоционально, психологически убакыт жок болуп калат экен.
Açık aytkанда бул башка тармакты ойлондум чындап эле. Бирок мына медицинага киришип, ушундай бир бизнес, но как социальный бизнес, но башында бизнес турбай алат экен. Башында адамга жардам берүү максаты туруп калат экен да. Адам берүү жардамы максаты мындай ички баягы сезимге түптөлгөндөн кийин уже бизнес экинчи планда калып кетет экен. Мен ойлойм жакын арада ушу медицинага эле байланыштуу башка тармактар болсо, ушул эле балдарга полноценный комплекстүү дарылоо реабилитациялык центр ачайлы депчи. Ал жакта микротокалык, логопед, дефектолог, бассейн, ипотерапия деп коет, болпотерапия, войтотерапия толтурат тармак. Чтобы ал жерден бир эле ушу комплекс бир пансионат, Самарадагыдайчы ачып, келип бир ай жатып, ал жерден не только бала эс алат, и ата-энеси дагы эс алат. Анткени бул ооруда бала эле жабыркайт экен да. Бул жерде үй бүлө жабыркайт экен да. Ата менен апасычы. Ошолорго балдарга да психологиялык жардам, и аталарына, апаларына да психологиялык жардам бир комплекстүү бир ачуу иншаллах Кудай буйрса биздин бир максатыбыз бар. Анда ошол максаттарыңа жетишине Кудай жардам берсин. Ишиңер ийгиликтүү боло берсин. Чоң рахмат.